Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm trying to like album ya Severa Press Rhangani ya 2023. Obviously ta hi link na Benjamin the President na Dr. Joe Shirimani. Yeah, so kasi of course at 10th October fikela scroll ka account ya Benjamin the President, as you can see here. All fika scroll fana kuma ko fika post a post ya track list la ngona ka one sungule hala ka Ben Mayengani. This because ikona ku nga sungula ku postiwa kona la mankum. La of course nga fika itsala ku xitori. So of course ta ke pfula the whole track list hi ve ki hlaya. Yeah, so as you can see track number 1, very poor Seletela, as you can see, featuring Dr. Sandlen Chabalala. Oh, okay. I did not expect this, to be honest. Nangasho expect ako ngabona Dr. Sandlen ka album ya Severa Press Rhangani Maria lele henhla le mhaka kahle swinene da ke yitwa ku swi swi ya kwini. It's good. Then track number 2 va ku Xitori-xitori leyi vo tala hi nga ta hi yimele yona, and at the same time yona title track ya kona. So loko track is into a title, in most cases va kha yi ba swinene because it track leyi tsakisaka ngopfu that particular artist man kumanyana. So of course ku ta kha ku feature Ben Mayengani and Dr. Joe Shirimani. Ayo matari unhlala niveta ni switsundzuka ku na un'wana na swi tiva ku hi le ka video yini va kha va kaneta va ku hey wa hemba Master T album ya Severa Press Rhangani yi herini hi nge n'wi voni Ben Mayengani nge feature ku album yi herini. So i mani lowu. Track number 3 va Deula, it's more like Gunchikinya or something like that. And then track number 4 N'watinyonga. Okay, yo swa tikomba ku swi nga kha swi ya kwini ne. It's more like dancing or something like that. We shall see. Then track number 5 ni masa ya ku cheza. Hey, a ni tivi swi nga swi kha swi vula yini. Mara ni hlala ni twa swi ni vuyisela line liya khale liya vo Severa Press Rhangani. Antoni nga mi hlamusela xinjhani ba ku na line ya khale ya hamba yi ti chaya. Yi chaya more like yi va yi related to line ya vo Zing Zona Zeng nyana. That line ma yi vona liya yo vo Kung Fu. Ni twi na ku yi nga va yi kha yi famba ka that line nyana. Track number 6 vana va Nyabanga Khulu. A ni expect ku nga ku ri beef. Track number 6 ku hi side ra mina mara dawulu swi vitara ku ri nga tsarisa swona nga ku ri yona or ku gega ku mina ku hi side ra mina maybe I thought maybe ku nga gegiwa xo nge Rhangani ku hi side ra mina. Then track number 7 Marungula ka Vazaya. Marungula ka Vazaya. Marungula ka Vazaya. Okay, we shall see. We shall see. Mara ku ni tla track 6 and 7 tu na maybe di yin'we nga gega ma. Ku yena of course expecta swona ku Severa Press Rhangani yi responda to xonge Rhangani after ka humesa album Africa beef ka holo I holo. We all know it. So mara ta ke hi vona swi ta ka swi famba njhani. Track number 8 Manguva Lawa. Then track number 9 N'wamajabula featuring Soso. Soso. And then track number 10 ka number featuring Uncle B. I think Uncle B nga n'wi vonini a hi ngheni ka account ya Severa Press Rhangani. I think zwi ku postiwa kwalo loko ni nga swi landzelerisanga kahle, but I think ku na postara yin'wana yi ri ko ya hi lowu Uncle B swa ku it's this one. Oh, Uncle B is this one. Oh, okay. Then track number 11 Majinja Cake, I bonus track yale featuring Ben Mayengani and Dr. Joe Shirimani. Oh, okay. So obviously the track leti vanhu va nga ta va kha va ti languterini la ngopfu is track number 2 and 11 and followed by track number 1. Vula ku before munhu a pfula album loko munhu a fika a yingisela la i ta fika ku track 2 a ku track 11 a ku track number 1 leswi vo tala va nga ta va kha va endlisa swona sweswo. Then executive producer and business affairs Stephen Makhongela. The details tete nga kwala hansi email yaleyo na the cell phone number. A ka hana tin'wana details ti nga provide other than this, which is a little bit strange. And took why swi ndise swo loko na fika kombeni na vanhu lava nga chavi, because as Master T I'm aware ku there are some people who were involved in this album other than Dr. Joe Shirimani and Severa Press Rhangani on the production side. So I'm thinking va nga kombisiwanga a read swa vona sweswo. Yeah, so as you can see back cover yi kahle.
yi teke side ra vu classic ngopfu va press Rhangani. It's more like yo va yi komba a representation ku yi la ku vuyisa vukhale, so ku vuya vukhale mo swo ku yi mbala vukulu, so like is more grown up now. Na front cover already mi nga mi yi vonini vulavule hi yona na yona mo swona ku yi like yi komba character ya munhu lonkulukumba. So swi kahle swinene ta hi kha hi rindza le album. Loko ra mi nge zami subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Wansati a nga tekiwi hi mhaka ku saseka ka body, a tekiwa hi ku saseka ka la. Loko u lava ku teka hi mhaka body u ta cina tirihumba n'wana mani. Ungwa hi swa ku vanhu va ta ku yini, ku vanhu va tolovele ku vulgara, va ta ku lwa bihila nsati loyi a nga te yini a nga na xisuti. Teka nsati hi mayelano ni mfambo wa n'wina swa ku mi famba ndlela yin'we na. Wa li twisisa vusiwana la wena na.